Yerusalema ya vumbirhi. Xana matiko ma dzumadzumela yini? Ni vamatiko va anakanyela yini swa hava xana? Xana tihosi ta misava ti pfukele yini? Tihosana ti hlengeletene ha yini na vona? Ku pfukela Yehovha ni muhlawuriwa wa yena. Va ku, a hi tsemeni tinsinga ta vona, a hi cukumeteni mipandza ya vona. Loyi a tshameke ematilweni wa hleka, hosi ya va sandza. U ta vulavula na vona hi ku kariha ka yena, a va chavisa hi ku pfurha ka vukarhi bya yena. A ku, hi mina ndzi to teka hosi yanga eSiyoni, entshaveni ya mina leyi hlawuriweke. Ndzi ta twarisa makungu, Yehovha u te eka mina. N'wananga, ndzi ku velekile namuntlha. Kombela ka mina, ndzi ta ku nyika matiko ma va ndzhaka ya wena, ni makumu ya misava ma ta fumiwa hi wena. U ta ma tshova hi nhonga ya nsimbi, u ta ma fayetela ku kotisa mbita ya muvumbi. Sweswi n'wina tihosi, mi va ni vutlhari, na n'wina vaavanyisi va misava, mi dyondzisiwa. Tirhelani hosi hi xichavo, kutani mi tsaka hi ku rhurhumela. Tsotswani n'wana, leswaku a nga ti kariha, kutani mi lova etindleleni ta n'wina, hikuva vukarhi bya yena byi hatlisa ku pfurha. Va katekile hinkwavo lava chavelaka ka yena.